دنگ کردستانیه. جنابان دانشیان رادیو دنگ گلدن باشگودارین هجا ایرو هفته کانون 2024 سیشنبه بروکسل ساعت 8 آمده ده. من اوچین سرسی به پیشکش بکندن دم آزادی بر آپویا. قصد گوت هفدیتین جبو اگر بسته به انجام ما ناوندر آگهاندن هیزن سوریه دموکراتیک قصده تکیلداری هولدانا اگر بسته یا بناو بینکاری آمریکا و دولت ترکاد اگر کر اوچه این ویره داخویان یک دو گوت هولدان ناو بینکاری آمریکا ین جبو اگر بسته که مایده لهرمین من بیچ او کوبانه جبر نزیکاتیا ترکیه به سرنکت او ناو بینکاری جبو وگو هستنا شروان مثل اشکری ین مایی و سیویل اندمن بیچه ده ین خوازن وگرن هرمین اوله و مجارا وگو هستنا ترمی سلیمان شا لجیه ویه بریبون تاوی هودان آمریکا ین رواستاندن شهر دولت ترک و چیتین و دوان دمن داویده ایریشین خود دومینن لچلاغای برخودان قصیده هات سلاف کرن گلان لچلاغای لتجیریش دولت ترک آداگیر کر برخودان قصیده سلاف کرن همو پیکاتی باجیر به هفر لتجیریش دولت ترک داکتن خادان بشتاران گود کس نکاره هفگرتن آمتیک ببه امل کلک آشروان خود چپرین برخودان ده شهر بکن مجلس کمبونا جنان آزنو بیاجل کانتونا رقی دا خویان یک دا خویانی ده ایریش لتجی هرمنین دولت ترک و چیتین و هات ببیر خستن بانک توایا خلک هرم هات کرین کلی دیجی ایریشان هفگرتن آخوا خورتر بکن دا خویان ده اشارت به برخودان اجنان آل سوریه هات کرین جه حکومت آدم که هات خوستن کدید پیواجه سوریه نو ده رولا ناوندی اجنان ناس بکن لا مده به پیشنگی پلتفرم سازی دموکراتیک ستارتا مشا چاری سریع دموکراتیک و آزادی حتاین مشت چارچوب کمپانی جابطلو جلان را آزادی جی پرسکریک را کرد چاری سریع دموکراتیک بیکات نونه سیاست دموکراتیک تیوی گل دیج آمده بر به آنقره و بمشن هفته کنگشتینده به پیچیدم کلش گنوچار و کسکن بایندر تیجا تی هفشاردارن نافچیان پارلمانتر و گلک نونرن رخصن انجواکی سیویل دناو ده گل پیشی آوای DPP آمده هاتین گلب گرسی جور بر به قادا شیخ سید و بچپیک و دروشمیان دست به مشی کرن هفته که گیشه DPP چیدم کلش کنو چار خطابی گل کرو گود لگل همو تهدیدن امنیت آمده لپیشبری برخودان و خودی در کتنا وی گلیل روژاوا از بجنا خود توینم کسین ایرو کوی بی زمان تهدیدکار جخوره کرن مرتال لگل چتین کو کس لوریه وان نانره به چتیان ره بونه هفکار ev hevkaran çeteyan amede me tehdit diken jibu çe emleverin jibu meşa çaresiriye demokratik ve azadi emleverin em de maha sıbate jî be heman da xwazê da ketin qadam me got ku li Tirkiye pirsgirêka herî mezin pirsgirêka Kurd hûn bixwazin naxwazin em hene em rastiya vî welatî ne li vî welatî Kurd hene pirsgirêka Kurd heye û Kurdê li ber xwe didin hene îro li Sûriyê hêza herî meşrû hêza Sûriye demokratik û rêveberiya xwe sere برخودان گل آل سرسینورن سیبن قامشلو روژا چران ده دوام دکلی دیجی ایریشن دولت ترک و کومنوین چته گلی کرد نوا برخودان مزنده سیزده کامل سرسینورن سیبن قامشلو نوبت هات بود اس فکرن چالاکی دو روژا چران ده بر دوام دکه تیوی آستنگی آنجی هجمارا گل آبشتاریا لنوبت هر دیچه زیده ترده به لباتمانی جی هیئت جبو پشگیری هات نسیبینه هفسروک دم پارتیا باتمانی سونگل کورکماز ده چالاکی داخوی Songül Korkmaz got rojava ne biteneye deve herkes xwedî der bikeve. Parlamenterinden Parti Kamuran Tanhan jî got rojava emin em jî rojava ne. Parlamenterin Katalan pişkiridan reveberiya xweser hevserokên reveberiya xweser bişande ke Parlamentoya Katalonyayê re hevciviyan
Hevserok Hüseyin Osman û evîn Süveyt şande pêşwazî kirin. Her du aliyan astengiyên ji ber êrişên Dewleta Tirk dagirker ali ser Bakuruşa tê Sûriyeyê êrişên Dewleta Tirk em bi armanca dagirkirina xaka Sûriyê nîqaş kirin. Şandeya Katalonyayê piştgiriya xwe ji rêveberiya Xweser re divê qonaxê de nîşan da û giringî da geşkirina hevkariyê di nava her du aliyan de. Mazlum Abdî got em nêrîna xwe ya têkildarî Tirba Silêman Şah dubare dikin. Fermandarê Giştî Hêzên Sûriya Demokratîk Qasîdê Mazlum Abdî li ser hesaba xwe ya dijîtal X'ê Twitter derbarê mijarê de peyamek da. Di peyamê de wa hat gotin. Li gorî li hevkirinê navnetewiyê em biryardariya xwe ve girêdayîne Tirmê Sultan Süleyman Şah a li cihê wê ye kevin dubare bikin. Em amade ne riya hatta wî cihî vekirî bihêlin û tevahî alîkariyan ji bo hêsankirina derbasbûnê ya di pira qera qozaxê re ber bi cihê termê ve pêşkêş bikin. Li Ranya kampanya piştevaniya bi rojavare hate destpêkirin navçeya Ranya ji bo tevkariya bi gelê rojavare civîna çepemenî hat pêkanî û hat ragihandin ku wan bi ser navê parastina rojava tê wateya parastina hemû Kurdistanê kampanya da destpêkirin. Li ser navê Komîsyona Pirsgirêka Koçan Arif Hemed Emîn axivî got gelê me li Bakuruşa tê Sûriyê bi taybet li herêmên min bîştir Rifat û Şehbayê gelekî tengazar bûne. Komên terorîst bi piştgiriya artêşa dagirker û Tirkiye êrişî wan kir û gelek kes şehîd kirin. Herçend xebat û têkoşîna gelê me li rojava bûye cih hêviya Kurdan û azadîxwazên cîhanê jî lê na hewcayî alîkarî piştgiriya madî û manevî heye. Arif Hemed Emîn got ku ew wekî koma koşan xwe berpirsiyar dibînin ku biriya kampanya alîkariyê destpêkê bidin biryarên xwe yên Rojavayê Kurdistanê. Li ser vê bingehê em bank li hemû gelê xwe dikin ku beşdarî kampanyayê bibin û piştevaniyê bikin. Yazdeh kes ji ber bi Ahmet Özer re bi telefonê axivîne hatin girtin. Di çarçovelê pirsîn ku ji aliyê serdozgerê Komarê İstanbulê ve hat bû destpêkirin de di sêdê cotmehê de li Mêrsîn wan û İstanbulê di serdegirtina malan de 17 kes hatin çavkirin. Piştî îfadeyê 17 kesan li dozgeriya Çalayana İstanbulê bi bahaneya endamên rêxistinê ne şandin dadgeha cezaya sulhê. Dadgehê jî bi heman bahanê 11 kes girtin û şandin girdikê. 6 kes jî bi şertê kontrola adlî hatin berdan. Di nava kesên hatin girtin de hevserokê Dem Partiya Mêrsînê Reşat Aşan, hevserokên bereyê HDP Mêrsînê Fatma Gül Demirtaş û Alaaddin Erdoğan, Süleyman Günbat, Faik Kaplan, hevserokê Konseya Bajarê Wanê Fikret Doğan û hevserokê bereyê DPP'yê Wanê Harun Okay hene. CENTCOM got emrên adında işê ku xwe ji nû ve ava bike fermandariya navendiya Amerîkayê CENTCOM da xuyaniyek de û ragihand ku di 16 kanûnê de li cî barêge û sîxurên çeteyên Daişê yên li herêmên rejima berê û Rusyayê yên Sûriyê êrişên hewayî pêkanîn û di encamê de 12 terorên Daişê hatin kuştin. Di daxuyaniyê CENTCOMê de hat diyarkirin ku ev êrişên li dijî serçeteyên Daişê sîxur û baregehên wan beşek ji erka li dijî wê rêxistinê lawazî û têkbirina wê ye her wiha bi armanca rê li pêş komên terorîst wêrigirtin ku êrişan pêk neynin û Daîş carekê din xwe li Sûriyeyê avaneke. Girêdayî wê General Michel Erik Kural ragihand ku CENTCOM bi hevkariya hevkarên xwe yên li herêmê rê nadin ku Daîş xwe ji nû ve ava bike û zûdê ji rewşaheyî ya li Sûriyeyê werbigire. Serokvezîrê Almanyayê Sikol dengê pêewletiyê negirt li rûniştina duhya Meclisa Federal de dengê pêewletiyê hebû. Di dengê pêewletiyê de ku parlamenteyê hat kirin, di 107 parlamenteran piştgiriya Sikol kirin û 394 parlamenter jî li dijî wî derketin. Di dengdanê de 116 parlamenter jî bê alîman. Serokvezîr Sikol ji bo dengê pêwendiyê divê 367 deng werbigire.
Böyle godan jaman üçün serisi ve peşkeş girin ana hatırı öden başı.